Bratislava, slovenska gospodarska delegacija ob obisku ministra za zunanje zadeve na Slovaškem. New Delhi, slovenska gospodarska delegacija in poslovna konferenca India Central Europe Business Forum v Indiji. Bruselj, mednarodna konferenca Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev Better Finance Manifesto v Evropskem parlamentu. Konec marca je potekala druga letošnja turneja mednarodnih poslovno-investitorskih programov Vseslovenskega združenja malih delničarjev VZMD, Investu Slovenija, Investo SI in International Investors Network Investu.net. V okviru prizadevanj omenjenih programov je 20. in 21. marca predsednik VZMD, magister Kristjan Verbič, aktivno sodeloval v slovenski gospodarski delegaciji, ki se je mudila v Bratislavi ob obisku slovenskega zunanjega ministra Karla Erjavca pri slovaškem kolegu, njegove ekscelenci Miroslavu Lajčaku. Iz Bratislave se je magister Verbič odpravil na poslovno konferenco India Central Europe Business Forum v New Delhi, kjer je aktivno sodeloval v slovenski gospodarski delegaciji, opravil preko 30 B2B pogovorov ter se srečal s številnimi uglednimi indijskimi, evropskimi in mednarodnimi predstavniki podjetij in institucij. Udeležil se je tudi uradnih sprejemov na slovenskem in češkem veleposlaništvu ter slavnostnega sprejema pri indijski zunanji ministrici, njeni ekscelenci Pranit Kaur. Neposredno po sprejemu pri zunanji ministrici Indije je predsednik VZMD poletel v Bruselj, kjer se je v Evropskem parlamentu udeležil mednarodne konference Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev z naslovom Better Finance Manifesto. Konference se je udeležilo preko 200 uglednih predstavnikov evropskih in mednarodnih institucij ter podjetij, ki so prisluhnili razmišljanjem vplivnih evropskih odločevalcev in regulatorjev o možnostih povrnitve zaupanja evropskih varčevalcev in individualnih investitorjev. We think for the failed banks, the top management is responsible. They have to pay, they have to disgorge their huge bonuses. So why is it always the victims that have to pay and not the people who are responsible for this mess? Governments cannot intervene in failing banks because ultimately it's a company and a company needs to manage itself. If they want to play casino, fine. But the discipline of the casino is heads you win, tails you lose. You lose, not someone else, not the taxpayer, you. We respect banks' essential role as provider of funding to business, but we'll have to develop and expand funding models with instruments like project bonds, public-private partnerships, and better managed and more transparent securitization. There seems to be a sufficient level of household savings available. What remains is to steer this funding either through direct markets or institutional investors to the financing of the real economy. The problem is households, they have lost confidence, they are sold packaged products which are often not performing. So we need to look out that households can invest again in the long term and in products providing a decent return. Luckily, we have now MiFID in place, well, nearly in place, it's nearly fully agreed. We hope that we will get PRIPS. But indeed, it's very important that Europe moves on investor protection because it's important and an essential element of a stable financial system. V srednjem tematskem sklopu se je v razpravo aktivno vključil tudi magister Verbič ter med drugim predstavil aktualno problematiko in nekatere pereče izkušnje iz Slovenije ter pismo predsedniku Evropske komisije Joseju Manuelu Barrosu, s katerim sta, skupaj z dr. Petrom Glavičem, argumentirano opozorila na neenakopravno obravnavo Slovenije ter ogrožanje njene finančne, gospodarske in družbene stabilnosti ob škandalozni razlastitvi imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank. Now legislation changed and they are just erased. So, it's against, of course, the Constitution, and it's very, very hard to have any trust in not just financial system, but also raises a question about what European Commission, if it's true, is doing. Because we also have this experience from ex-Yugoslavia that started to break with the decision in Slovenia to go out because we were not treated equally. Thank you.
Pismo predsedniku Barrosu, ki so ga uvedno sprejeli tudi drugi člani Evropske komisije in parlamenta, je bilo sicer vključeno tudi v uradno gradivo mednarodne konference ter izročeno vsem prisotnim udeležencem. Ti so pokazali veliko zanimanje za omenjeno problematiko, saj bi, kot je izpostavil tudi predsednik VZMD, ukrepi, ki so bili uveljavljeni v Sloveniji, utegnili biti implementirani tudi v nekaterih drugih evropskih državah ob skorajšnjem novem krogu stresnih testov. In the meetings that followed the conference, I also presented to my colleagues and others that shared our concerns, procedures and lawsuits that was started from Pan-Slovenian Shareholders Association in the name of investors that were expropriated. I was glad to see that we have full support of our colleagues from European Federation of Financial Services Users, as well as some other international associations that we are members of or partners with. That is for sure also a result of our intensive activities in a frame of international investors and business cooperation programs. Po letošnjih uspešnih predstavitvah podjetij, institucij in investicijskih projektov na Bledu, v Bratislavi, Bruslu, Madridu, New Delhiju in Ouagadougou, ter lanskoletnih v Astani, Almatiju, Bledu, Bakuju, Bruslu, Buffalu, Bukarešti, Cape Townu, Celju, Dubaju, Dunaju, Kijevu, Ljubljani, Madridu, Minsku, Moskvi, New Delhiju, Tokiju, Torontu in Zagrebu, v VZMD še stopnjujejo svoje aktivnosti ter načrtujejo aktivno prisotnost in predstavitve na kar 5 kontinentih. VZMD vabi vse zainteresirane, da svoj cenjeni interes za sodelovanje pri dogodkih in aktivnostih sporočijo koordinatorju programa Investo.si pri VZMD na telefonsko številko 031 770 771 ali na elektronski naslov info@investo.si.